untuk keluarga besar LC, GPI yang mau berkumpul bersama-sama di tepi pantai ini untuk tadi menambah semangat motivasi spiritual sebagai keluarga besar LC. LC ini sangat disegani ya, ini LC. Nah, karena itu mesti terus seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, orang rekreasi sedikit dulu. Tahu tuh lagu I want to be with you a little bit more. Cuma gampang ya. Ini jago-jago bahasa Inggris orang di sini ya. I want, coba sama-sama. I want to be with you. I want to be with you a little bit more. Ya. Cuma itu, ulang-ulang. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Setiap kali ada kata more, maka jari kelingking kita diketemukan. Jadi mesti berpasangan, mesti cari pasang. Nyana apa-apa, papa dan papa, mama dan mama. Ya. Ya. Ini kan family gathering, jadi mesti supaya semua mengalami kebersamaan. Ya, mana ya? Stand up please. Oke. Mau kemana? Ya, aku berhadapan. Ya, face each other. Oke. Siapa sudah tahu? Marco sudah tahu ya? Deo udah tahu ya? Deo tahu. Nanti ini contohnya. Ya. Ada contoh. Jadi I want berdua. Mari Deo sini. Oke. Jadi tunjuk diri sendiri. I want to be with you. Baru ya. I want to be with you. Ini lagi. A little bit kiri. More. Ulang. I want to be with you. Jadi kelingking. A little bit more. I want to be with you. A little bit more. Baru. Little bit more. Ya, nanti berikut dengar instruksi. Oke, supaya lebih cepat. 1, 2, 3. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. Little bit more. Sekarang next siku ya. Ya. I want to be with you, siku, a little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. Little bit more. Nah, sekarang lutut. Ya, ini. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. Little bit more. Last one, okay? Hip, pinggul. I want to be with you a little bit more. I want to be with you, pinggul, a little bit more. I want to be with you a little bit more. Little bit more. Ya, tepuk tangan. Mantap. Ini sudah tak berhenti. Ini satu kejutan memang, karena Panglima Romi panggil untuk bersama-sama dengan LC. Baru sekarang kita dapat undang LC ada rekoleksi. Kita kira mau baris berbaris atau mau kawal apa ini, ya. Ada rekoleksi, ada family gathering. Maka ini satu hal yang istimewa. Nanti saya wartakan kepada seluruh keluarga besar LC bahwa LC itu memang kelompok spiritual, ya, untuk mengawal berkat-berkat Tuhan di dalam gereja kita, ya. Dan karena itu ini satu panggilan yang sangat-sangat istimewa. Jadi bahwa ada LC mengundang, ya, untuk rekoleksi itu satu hal yang sangat istimewa. Jadi terima kasih untuk GPI untuk inisiatif ini.